Jadi durhaka dalam disebabkan talake. Berarti tak sabar-sabar aja dak ikut madu. Ah, Oh, ai dah sabar. ada yang hek tu Aceh. Asai ka bengeh talake tadi ro. Nya urusan nyan. Kanya urusan uragam dosa uragam yang kendosa gedeyo. Mesti contoh li semadu hana de kan yang dosa roy. Kiban siksaan yang gebi kepada uragam yang semadu tapi hana de. Gepegah dalam kitab tambeh gebi siksaan kepada uragam yang gesemadu tapi hana de. Kau boy. Lo anu katanya. Ya, betul. Ni bet tak kau hati yang kau lah Allah. Betul. Anak lu ipai mak ada ni. Oh ni. Betul. Siksaan kepada uragam yang kubut lakian hanade nyong punya dikoh katanya. Orok kiamat. Jadi anak payah tanya kau tanya orang payah kalau kecil.